Рамзи Марсело или Ремзи Марсело. Баш ме интересира, не съм знал французски. 1-0, 0-0, 3-0, 2-0, 1-1, 0, 2-2, 1-0, 1-0, 0-0, 2-1, 2-0, 1-1, 3-1, 1-1, 1-0, 4-1, 2-1, 2-1, 1-0, 2-2. Ovo je debitant este Ovo je debitant u PSG. Сега ovdje imaju 90 godina, mislim. 1-1, 1-0, 2-0, 2-1, 1-1, 1-0, 2-2, 0-0, 3-0, 2-2, 1-2, 2-0, 2-1, 0-1, 1-0, 2-1, 3-1, 3-0, 0-0, 3-1, 1-1, 1-0, 2-0, 2-1, 1-0, 2-2, 2-2, 2-1, 2-2, 2-0, 0, 1-0, 1-0, 4-1, 4-1, 1-0, 2-0, 3-1, 1-1, 0, 3-0, 1-1, 4-0, 1-0, 4-0, 6-0, 6-1, 1-0, 1-1, 3-1, 3-2, 1-3, 3-1, 2-1. Ovaj klub možda bude na 15. mjestu. Da bude Fupcing, da bude 15. mjesto. Samo ako ima, oni ima Fupcing 20 i Zegzin 20 bodo, ima 29 boda. PSG 13, 18, 17 години, 52 бода, Бремен има угодно 69 бода, Рем има угодно 20, Монако, Ница, не се знае, ја мислим дека Ница ќе победи 100%. 2-0, Фупцин 2-1-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-1, 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 1-1, 1-1, 2-0, 2-1, 1-0, 0-0, 3-1, 2-1, 3-0, 3-2, 1-1, 3-2, 1-0, 3-1, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, 2-2, 1-0, 3-1, 2-1, 3-2, 2-1, 2-1, 2-0, 2-2, 2-1, 2-0, 2-0, 2-0, 1-0, 3-0, 2-1. Monaco. 1-1, 15, има угубно 50 гола дајна, 20 гола примено. Имат исто имат, само они имат еден гол више. Монако имат 50 гола дајна и 32 гола примено. Не. Тоа се смета само. Монако, Ница има 50 гола примено, 37 гола дајане, угубно имат исто 47 бода. Може Монако да скокне на втора позиција. И може исто и Ница да скокне на втора позиција. Исто.